Normal kenyam ka nas jala content barwani lingwasme anda mandu shan kos nyam le non roishne bana report me bana jaling re dwaran an wala shanka baro ka pai waro ron kindang ro jandang ro de dich shi don ni de tot bana we ka ron me jidit before ron me jidit chininde tot chi tek bo ka wadan ka December 15 and 16 shang team ko mala kone kon yal team ga je shang edane nakaka re which ka juba akuma kirma yadit ngai kon just lo agent tin en me chitwo me dan chetwo ka accident la lar no two ko bang no chetwo ka ja two ka ko me share leka something that was planned kirma yadit kan neka tin one shoot ken bakala dio ka je report me kenyam kan konuniam chan report be me chana jeling re doaran gwami machine wadang wel chig lutin re kur mishi kan ter kam ken karodian a very sad news day jogono no a very sad longmala chalke very sad beja long along and oden wade karodian nak always la noe agoro mitie michi to kam dian be ken lat long me beja long la nyir karodian na karodian kashikan gwantiar chikana gurno dongde kan nyakel but when it come to them la na karodian lora bang this senseless fight and killing there all dil kapchong re doaran konware beri por me be nya yekel kata dan dong chetwo ja man rien bi ngaje longba la kon kula raje ki ta dan shui kon ka you know ta dan shui kon ka mi ko rare le kan tam let kon ke la ze Nuer community ki in Nuer society de correct kon nyono kore do arande kon ko wuj but mi na mi kan let ke telem gam la talk so anyway ana chana report me chana je link man ta dan je to ja cha report cha je no ngan go te ka korm je to kam Nuer ka kor gwasen paiwa kachanga bakal ka pai wero ron kindang ro jandang ro de die cha jo chala do ne chete ka ne dangwel kan wore te shanak ne dangwel to awana ka ke revenge killing toga re dwan wore ka uror county ka jonglei state local authorities cha jo mo cha jala de ken ongum nak ne dangwel dor wore ne dangwel liukedi ban jeling kamandana to gwasema cha joja gwano ne chete ka kur kam shine dangro re dwaran ko ne kwal tin chal ke nas kane dangro to no tugdul dangro to ka tugduli ti charu den jegno buka rodian nak ano kwa nyir kam ne ken kwa ngum tuok ngai kon dial kon tuok re dwaran kon wore ano ka tibaj baje long chire manana ngai kona mi je tegereng mi tuok la kona date long ano awaje te ke intercommunal violence mi tuok kam dur dangro she burlom kene she konlom she burlom ka she konlom ken ke community dangro ko tuok ber shal ma patai payam ke Saturday morning ala shanga bakel karun wang na bakawa shukur mo shu to akur mudit along mi shu ama chwaga Houston ke meta to chwaga use lo Bernwero dien karudien kanakaro do shal ke patai payam ke jen Saturday run wang de chajo queen pinya county information director majok shop charai ke radio tamazu chango ajen kure me akurmi ti kon tuok ne pai badak chaka connect kan dangro ke chaka mat wa kure dan ti tuo ka pai badak ron ken daro jandang ro de die jen chanyo ko muloy ketno a community was mi mo na karodian she county information director majok shop charwajen wone ne ajana take a celebration malatke a share kondom community kokli shawunung no oko to wa kan ka shek mishanak
chiga mo a shie burlom shie burlom community kana wachi kan chik kana ber quick kana mi chiga shik baro a quick kana chi chiga mo chi yedi cha jien chiga shik na kana shie burlom community chi shie konlom tinte ka shik dien chi kan kuri kana shukap ka gwaze dan ka kwi hok chwa ko no gwade dan e chi re mo je tok tin ko chwal ga shek ka ta dan chi re ke tok ja an gwade dan na ka shik tin wa sha nan ni ja ngai ke je ne accident ngar na ka celebration ngar ka ngar midit wena mo shi ma cho pen cha shik mo cha je ber wena bi shik mo chi liu jan do ba dan chi tok shala do kurun wang ke Saturday kurun wang ishe konlom shigaben chikan she burlom community chikan kamak gwan ngar natin kapa yok village she information director majok shop che jo mo che jalat ajene kur mo mo che tuogo shuna chuglutin kene ko na chilu kine dang wal chi glutin ne dang bakel wa ka shi konlom ne dang wan ke ji dwara shal ga mo shi burlom ken community dang ro ken community kon na ka rodien ka kwicheng ma cha ber ka gwech tu ne ti chop ko welo liu ana mission na mo jana kwala chola no senseless killing ke senseless violence without no meaning no kwa rami mo me sha gwaje ka kwaje treat ala rami sha gwaje ka dara gwa wa shwa mai tungwan shwa ka ling dara shwa ka UI town no can't it quarter ke Saturday she shop che jalat no situation and time cha palping no do no ngot tension high ki na tina chunga alo la le chi dong de ko der loitin wa shineren ko la kwarwich chi gure lat ko bi kaner to bi kan courage ka ta da chi ko che to ko je kwar wich ka jen kwir ka ma che to ko ne chiram kel mila civil society activist ter manyanga which che condemn me shit kana man violence money jenna jeneren ko na tara ko che ka chagabel no kajan che ngare delay la delay of implementation ala 2018 peace agreement da na chalat bele je kana mo ko jenen tama du ma cha customer law charge tuk ajane tere yang mudere tok chilia di de me che de tok and this revenge attack ajane che de tok jo dan chalat janna mo da to kan tama china chikan de liu dung mi chukume chikan 2018 peace agreement chikan ta ke char del chagalat milin kon magwas me je dana chitok chine dang wel chikliu ka do mi mo china chikan de liu ka je jen sha kulen gwaz men tama kater manyang la jen go ne jen dung mi cha 2018 peace agreement cha jalat dong tama china chikan de nak ke china de lo kor ne je reason da la je no kaje termanyang la je kodi la 2018 peace agreement ne ja ta ne kin ya di ken da ma char o jen te ka bungon me gwarke la ma chal ka permanent constitution mo tungo di alte grade rami chira na ka accident rami mo mi chira na minagra na ngaje do da de je kum ka je ke de je luka je la da ten bone dere which bodere je kap chung che customer lo ndan de na yen ke je dere to bo de decision de je kana no rami mo mi chira na ka accident mo de to okay dong atem dong chin nai ti chop ko wal ke de le liu ka kwichek mi cha gwaje ka kon chek wa gwa ke ne je ka gwangar ka it was during celebration yan gwa dan to rekten and this revenge attack re dwaran kon were gore gwech mo gwa ko di na miliu na ka do mi shajen la charian la ti yerudu no what is the way forward name jaga
China chi kan de liu ko Nuer no binare nag lora ban commission me jaga long this revenge attack jaga long me bej ka kwishe kel chine dam wel chi liu do ayu kap tiak ne cha ju lan je and then ke cha ayu chul no ko ndor ka report chi kon linge joje lo jen chere ke accident ki gojika me kan plan gwande but instead chire ko mo cho talk chire ko talk jen mission mo so ne me ajere dan ci tok re duaran mom shal ke urur county ka jongle state gwad ndana ci re ke tok tin ke kwichek kam dor dangro ci konlom community kana ci burulom community ci wona ko ci ne ti chup wel ci ke liu te report me chalat ke kwinen tin konte ka bot so jen dan re dan tok re duaran me kon were gor kon char puch mala chal ke cher yen bi char biya dil gui ka dob dan di nyam ka je goro kon e ko la Nuer la to ko enteme liu kon ka gotungwan chien gwa kel mo liu kon tin karode ne de kon ti ko kon chana je min lar ne de chal ka ti murle la nan kan ho kon siang ka tele mi la kon malalet biga ben ba og nang ba gad ba kanang this all our need should be focusing ka jana mo kama jega mo melat ka mo jor kon tie ka kon na ko kon nyo gwada me kon kur ka jor ke ku ma South Sudan mi bo ko dan ne ka rodan ka something very simple jega long special and celebration me la dong la me la lo doere de ko dong that is what happened maybe ko tel accident mi de to kwa ma jwa jor de re bol ndana ngar na tin ka celebration mo mu ku jele lead ko ba shek ba jo baron no so na me beje shi mogwa kacharo da de continue mission me cause ngai kon dial kon lat ko den re duaran so na me report mi shi ben no me de kon dial tika ngachke de kon tika lengten ko ngai kon de dial kon lat ko no shi ke go ke cha kon de nang niam na me da la jan chanaro igwa sa me ke dung wuri mi shala parkol re which ka juba la interim chairman parkol chala ramadan ndong tam men lalit ka kum SPLIO kan chaga cholo no SPLIO faction chigala ngoda la SPLIO tinte pin Dr. ke job dan lat ke ripone ke je Canadian content pin parkol kan chika dwol ke kum kir mi yadi no biga let kel biga queen kwar biga let kel kim yadi intam murai kon Genedia rewika South Sudan cha jakiste niken especially ne kon lan Nuer January ale jagre dor kendio je chianen shi wuda me mishal ke dak gai ko ka jongle cha jien cho dorien na we right ke jiduaren ni mi cha chung na pan chaje welcome chiga right ka dob dana dong de malde ben ke je kan ne kon to kwasmo lalat ke campaign dun kir mi yadi the same day also chawuri chalga je kop dollar ka panal la governor panal jidit je kop dollar chanya ko mjaga je ka nasir we right ke jiduare no na kamal but kon minna menen kenya ma yalare manana te ka dar gai ko gwade dana ye choptin kana netin kon chiga je ka Nuer community chikala no fully they are supporting kumikir mi yadit fully yeah, I will say again fully can enter chine goro bne nyinke kume kan bne takanga bne support kir mi yadit yoga kir mi yadit no shine mal shine no jin kir mi yadit wa noni ma ture de duara jang ne share ko bigiteten ajen calling dan let kana na mo malat ke ko kijimi Nuer da ka dor Nuer community ajen wude me mutual ke me Dr. Guy Kokos ajen am dan kulti influence yuru kona top ke ko now je ben ko ba je jurjin wara mo den bi she mor bu ko influence jen ta dan to so mi te gram ngi ka community na mo me de jor linga ne ka mo ajala go ko ni je mo ko yo bine di albu ko falling so jenta dan le rode je so chane de ti cha ko kok kuma kirmi yadi despite do boka na dor shalka me ko be ki kuje kuje miyo ko urore so ngai kono talk right now cha de lane je kon but Christino de Nuer ko ne dor mi na kon always bana liang je pa gar kon pa ga na gwasmene pa bok ne pan ga je ne me pa bok ko je right now no te ka mal mu gorke mal biya gorke rim gan kun
ko there are a small number of people to take a yo ke to take a kwak je ajan ta dan de kon let ke je chi jan bob dan na let ke je ko di alari Nuer chi jan de chama jen me chamre Nuer la ngwang be te ka mur kor gwasen be ko en ran mi gwe jan yo we ku ka staff ke je ki chu ken ke je lo balari wet ke ji jira mo in their absence biro gwe jan you are somebody emi normal mal bi kula nogode demand en chala pinkati ko kon ke kume o kume alin dakre machar kume mala tanya nyoko then from there bimal ben bidal buka fallen ram ko ke miya dir supportum be support but imagine mi jelo ke ba ji bom why not tamu mishina gang rodian gwani mu bai juru no nagdamor you do not know the same people to kon na kan kon ke 2013 akan the same people today you are supporting mi moshi mu kwa jeka long so man talk do mo shal ke akobe ke lo Nwerland jena to kana ser ke je to wal the same thing me ji to ne me chi wuri chal je kob dollar ka penal che je do shal ka mo ulang and then the following day sana cha ka book cha ka bom helicopter why are they not carrying and you the same way me che ben pan che delegation che ja kana ser and je kob dollar che burai ka ku mal ka bo no mal ben tam long mal ma Nuer kan ka laro mal ashibe mala be but Nuer ka chanak jen ta da latke mal dertin anyok mal bo kul benedi and do be dan kwareng ma chala joirar ka je ba na bne ka je ne tip 40,000 Nuer people shall you forget Nuer da ma chala jen la image jen la key figure ka reality jaram dan gol be mal beben jare ti jen shall you forget me dan nakaya wala yen mitere ti jen to be chupektin no jena siyasin a politician ngaje mandana lede ko tel bir mi chalat erun muku rema char ko re ti jen sia ngaje no dore yan ka je dore den dore yan ka je o sia dun defend yan Nuer sia dun defend awa ngun ku yan dun defend ka jamo ala bel ke le sia wakanga jawi doctrine machar sia de char ko mi chira na maba ramela ya bel ke kuidun kayene tien kel ke kir ku yele nak kwaren kwale blame ko mo kon ko reng ma char teram jene reng ma char teram chenek but Nuer content kule chuiten gangarodian ba blaming ba kule shi ba no reng ma char bo kule tuogde gwabe da ra mo te ga dor munen jene biya support wen tel mu to ka je den biya pel ban no gwa kwan de no bo kon let ke future tenyam so na me ade kon ngaje no me le rode becha nege chaneng ne kon ka pai jok karenyal chi me de parwi me boga ke incendiary weapon boga ke chemically which can answer I don't think it's something most of you forgot anymore and let's take mute daro the more me be chan ramme yan chongaram chanong niji koru me the same thing will happen mu wete garan ka yerun wa force kan jor to no len na ka wi look jo yi na da mo le se dan da mo ba jo no da mo man ka to muro ka okay ka wi ka jerun what do you think will happen ka yen dangro ba ye na gen dia la kira ko jan ta da na gore je but the only way jene awone dial bi ka election bi kana live bi kwarman no go bi show vote ya ko no ke mi adi de che ina den bi do no vote from there ba ngaje no chi fele kwara continue bi kwam koma lat ka gwadme wa bnedin konton manakan bu kwarian barwich janta damten but kim yadit she television tele future mitager right now there's no hope there koche roika more than 20 years nothing much happen since 2005 and tam to kon 2025 they kon guje rundangde mi jini ko calculate okay kwana kep ke 2013 ke 2011 abena tam de karun dangde keje ke 2013 abena ka tam de karun dangde kirche roi karun tongman rundung ma de to ngum shalat tel mi shalatan again destruction we dana ci ragma chala ladano ko en kwar lat keje shelok and then chakol keje to 2013 ya jogo a national election alat keje shelok 2015 then me chamal nyo tan Canada kuma char and te me dana logan no election alat shel benok then chu en ma char chu yo jorar ke 2018 to le benyo ke chan mal chan nyo lana by election balel ballot is the election that which is problem ke kir me chi da kuma char nyo mun no je chaja tan right now chu ko nan chiring ma char chala biyen je 2025 tere te jen belge ga kuinga ke kuin wer joge no jin wer waya mi ke neko
Nuer am mi chigi jing ni shanga bay so they responded. Charen gang iwa no ring ma cha ti ku ti ku dur. And right now nanager Nuer chara mo cha ran cha yen ka kwidun lo yene ka jana yan ye kwidun. Yeah? So go no mal. The same thing when obi anga jono kim yadi cha fail cha nan man nyal den nyal cha jien. Amma mi nyal den nyal cha jien a jeni 2013 incident should have been avoided by Kirmi Yadit. A jeni ne cha de to mi kim yadi cha no gono by election bajelat yental ne de na 2013. We don't think one again. Mi kon gujo kat jang pangin kon kula raja no cha no cha nak lora bang ka do matek tam de stop. Ka yente yana ku yen support. So ke cha jelo ko man janga ko na gad jana pangin. And for how long you will be supporting Kir? Kir me yadit talamal mugwa milade. Nakana na. Murai konga kui humanity. Bandil charano cheronko dara na dara karwaj. Kon chika kon jok. Na chika jok aba na dwaike lora bang. Rana ran teka toka teka chuka teka tit. Mishi la jekbo dara jimu numo kerek bone. So jala larga no muteka gwambe jwenye jekiden. You will respond depending on the situation and I'm teething. So lat ko no de yen ware chwa chiang chwa jabai na garodun kabrodun gwanter keram nage mon mu kula benefit kerem dunum ajen a ci tika ye kel en ban je mu do di wiateman